Asante Kotoko on Sunday me catch you say you be yi hu for ni kakra okay e dey akire ye tiefo ne ahwefo okay opani on say de bia no ye de ensa si ebo ene ye kasa de ensa si ebo ene ye kasa ye djubo no bia ka ena WAC of Morocco ye ko bone he kura na ye be se Kotoko ene ye be ye sei ene ye be ye sei na WAC Morocco no omu wanimu si Kotoko omu place o mato ene hu kro ne ba bebiri okay bo opani enti sada exclusive on Sunday opani tenye pa on Sunday ha unim se WAC fo epom ho asam ebe to atena e wo krom ase ya omo pom ho asam be to atena e wo krom ase ya Kotoko betekire kamyansa ene go ejego matenem Kotoko masho WAC yes o se ayo wanwa Kotoko masho WAC me se omo bom ho asam be to atena wo krom ase ya o man to atena de a eye 2-0 o man to atena eye 2-0 say omo to atena goal no eye 2 goals margin okay Kotoko masho bo 3-1 yes 2 goals margin Piero asuma wo kayo latest me say so be to atena wo krom hase ya Kotoko be show mo 3-1 o man se bi dia na o mu huson o mu tu na gum Kotoko team yes latest Kotoko team ayedai wo ma she WAC Kotoko team 3-1 yes Piero ba wo kayo who be down wo so 2 goals margin latest enti sa na be see on Sunday sa na be see yes sa na be see on Sunday okay what for because the latest intelligence darling boy latest yenya malam yenya asofo but the what game no ene ye ka okay but what must say yes nti o de Monday see nyina be wa Monday ye bo game ni on Sunday a what's my commentary yes Monday ye nyina wo krom ase yo o ti ase enti no so e de no okay